uNkulunkulu futhi ngiyamesaba. Kukhuluma enye omnyama akitolo ngibukela iTV wathi wake waba neprofession. Kodwa iprofession ayizange yamdida. Kunemehluko bazalwane ekuthandzeni uNkulunkulu nasekuthandzeni izintfo takho. Kungako athi umpostoli Paula nakufika Jesu empilweni yemuntu kwakudzala kuyandlula. Lesikhathi sifika kuJesu kuyaphela lokuthi siqhamuka apha emakhaya kithi. Kuyaphela nalokuthi basithuba basimikisa ukuthi siyofundzela ini. Kwafika Jesu athi umhlabeleli uyabusa manje. Ube uyayibusa impilo yemuntu. Ngisindisiwe bazalwane livangeli la ngibamba nami ngingumuntu lomusha lo onakele. Ngoba ngaleso sikhathi bese nginayo umntwana ngikufihli lokho. Evangelini kunalenye program le edlala ku TV. Sengikhohlwe ukuthini mara bavete inhlitiyo legamukile bese bayifaka iplaster. Bathi I-love back. Lokuthi bake bathi baganana labantu bahlukana sebabiyela bocela I-love back. Lendvo le love back na ufika ku love back uya so wathi ukuthi kambe lo ucaleka limadane lo uqhamuka so umciphile njengemfathi loke wa divorce waphinza washada bangathi bayakhuluma uthi ungangenti njalo wena ngilemvo lebengayifuni kusibanyoni nasifika kuJesu bazalwane siyalungisiswa ngeqiniso. Ngafika kuJesu nje ngalunga ngabiyela ngaba musha ngayiphila impilo yebusha ngayiva ukuthi kuyaphileke ebusheni. Ngaze nami ngafunga ngiyamva nje baba emthiyani nakathi wafunga wathi amfata akamfuni ngimngene bengayifuni indvodza bazalwane. Nama ngathi ukuthi kwendekani nami. Naye ukuthi ngavuka sengisekhaya abantu sengineka impahla Kwaba nje neprocess nami lengidida ukuthi manje kanti sekwendekani. Ngoba mina ngibabonile labantu bayiqaka impilo yami ngase ngiyafunga ukuthi angisabafuni empilweni yami kodwa kwenta kwaNkulunkulu kwangafani nekwami bazalwane. Kungako nasewulungisiswa ngiJesu awuphili njengoba wena uthanza awendi njengoba ufuna ayahlupheka bazalwane emadvodza ethu angikhulumi khona ungafunza kancane kude letakukhuluma indvodza kwaloko uNkulunkulu athite uyinhloko. Sihlala sikhuluma ngalesine la. Ukuthi bafati bamele indvodza ilale idzakiwe Nkosi yami itidlele baphinze bayintshonjela imali. Akekho umflo proud njengemfati. Umfati une pride bazalwane anganalutho. Uma indvodza ikulenza ekhaya ithi yakuthanza ichaza ukuthi itakukhona. Ukhanze bafati bayengana. Ha mina ngeke ngize ngicele sesikumuntu utangenta silima beka silandzelana. Mina ngicela bazalwane ngicela imali la sikhwameni ngithi imoto le yayikhanya ipetrol le angathi ukuthi ngoyithela ngani. Ngicela kungenta ukuthi nginakekelwa ngithi ngilanziwe. Wena usaphakeme wena ngikuthi abanetikweleti ngoba uphila une pride. Siyathanza kumbonga uNkulunkulu bazalwane ngani nonke lenikhona bonke labasivakashele ngiyababona bomakwami bosisi wami basephondweni ngiyababona.
asikethi bazalwane mhlambe kusekhasi ukuthi sitobukela ethi insuku into ekugcina lesiphila kudo bazalwane kwangathi umuntu nakavuka ekseni ekhaya geza agcoka athi ngesonveni angasayeli ukuthi manje babhalela igama lami esonveni asala manayela ukuthi inkosi mhla ngemuka ngishiya lo mhlaba ligama lami kube lithikithi sesikholelwa lokho bazalwane kulethe insuku asakholelwa ukuthi emabandleni ethu basati asakholelwa ukuthi nasifile basingcwabe sesikholelwa ukuthi nakavela Jesu sifane naye lalela ngidokutshela impilo lesayiyekela yelive beyisifanela uyangibona ukuthi ngonze njani cabanga ukuthi kukhona lebekungangihlula kude bazalwane bathi ngahlulwa yizwi akwendeke umuntu akhonde amakhosi mabili wasuka kule yaqala inkosi ukhetha lelensha so unamathele emigomweni enkosi lensha awuhle ubuyela ngale movie yolanza uphila kwangala anginandzaba noma kungaze kuhlubuke make mthiyane ahlulwe ukukholwa athi bomake lungisani nibe bahle nibe njani phakamise tiketi lalela lomdzala wetinsuku ngoba umuntu bazalana ngahluleka ufuna nihluleke nonke umuntu nje angahluleka ufuna nihluleke nonke aniyathi lenganekwane yokuthi kwake kwafala ibhubezi make mbowani kuthiwa lapha ebhubezini ngobe sekuba netinyosi la ngemuva kule bhubezi labangani kumbe bebang4 lo gijima qala ufika ukhanza libhubezi linetinyosi la ngemuva uthi ngifuna ukutikhokha ngitidle ngibancishe nakathi ufaka sandla lapha ebhubezini kwancamuka lesandla wasuyasifihla lesandla uthe bankani gijimani intodla tinyosi ebhubezini nakafika lo number 2 naye ufaka sandla siyancamuka uthi ungasabatsheli sonke kufuna sincamuke song4 umuntu lohlulekile kuhamba naNkulunkulu akajabuleli kubona umuntu ahamba kahle naNkulunkulu sengoba nawe vele unguPopayi amathi Popayi bafaka libhetri phela bese kuyahamba Popayi uyalandzela kanuthi umhlabelele ezintweni zonke sibuze intando yakhe kungako livangeli wena twin lami asibutani ngalo ngeke ngikubute ukuthi wena umve njani uNkulunkulu bazalwane nakakhuluma umuntu umuva ngamoya waNkulunkulu lokuye akunama discussions asigcoce ngeke nje sicoce ukuthi sesi lapha esonveni wena bafuna sihlala sithwele enhloko lendlu yafika ithi ngafika bazalwane bakukhanze some bakukhanze make metiso sowuhlele emsebentini wakho uyimanager uqakela abantu ukuthi nje ufunzile yena lo fike Jesu wena usasenenkinga yokufuna ukukhompyutha nebantu bonke balamhlabeni kungaka ukhanza sidudla sigcoke isize lencane ngoba uthi uyafika eJet wakhanza le rock libone ligcoke emfana lona 12 years wathi hayi nami ngingaligcoka leli beligcoke ngikhwinile ngangifanele athathe akafuni ukuhlulwa ngithi bathi bekukahle uhlulwe inzandvo yaNkulunkulu masinyane bazalwana sambe nevini laNkulunkulu encwadzini ya sitawufunda nje mabili encwadzini ya Genesis chapter 22 ngicela ubambe kahle uthi na ufunze konke ngingasabiyele emuva Genesis chapter 22 ufunze verse 1 2 3 11 12 13 14 uphinze ungifunzele 1 Samuel chapter 17 verse 1 2 3 na 22 yasibona namba zalo nesikhathi sihambile Genesis 22 verse 1 Emva kwaloko uNkulunkulu wavivinya Abrahama wathi kuye Abraham ye Abraham
Waphendula wathi, ngilapha Nkosi. uNkulunkulu wathi, thatha Isaka indvodzana yakho leyodvwana naloyithandzako uye eveni laseMoriya wente umhlatshelo ngayo endzabeni lengitakuyalela yona. Ngakusasa ekseni ngelvivi Abrahama wavuka wabophela imbongolo yakhe wathatha tisebenti takhe tabatimbili kanye nendvodzana yakhe Isaka. Wagabha tinkuni temhlatshelo labetawufika awushise besuka bahamba baya kuleyo ndzawo uNkulunkulu abemyale yona. Verse number 11. Kepha ingelosi yasimakadze yambita isezulwini yathi, Abrahama, ye Abrahama. Wasabela wathi ngilapha. Yathi, ungacali ubeke sandla kulomfana futhi ungendi lutho kuye, ngobe manje sengiyati ukuthi uyamesaba uNkulunkulu ngekuthi awukayigodli indvodzana yakho lekuphela kwayo. Abrahama wathi uphakamisa emehlo uyacalata, wabona emva kwakhe kunesihanqa sibanjwe ngetimbondvo esihlahleni. Abrahama wahamba wayawuthatha lesihanqa wase unikela ngaso saba ngumhlatshelo esikhundleni sendvodzana yakhe. Ngakho-ke Abrahama wetha leyo ndzawo libito wathi, Simakadze uyatibonela. Nalamuhla lendzawo bantu basayibita ngekuthi Simakadze uyatibonela endzabeni. Samuel. Samuel wekucala chapter number 17 verse number 1. Emafilisti abutha emabutfo awo awalungiselela impi. Awahlanganisa eSokho yakaJuda. Emisa emathende awo eEfesi Damimu. Emkhatsini weSokho neAzekha. Sawula nema-Israyeli babuthana bemisa esigodzini sase-Ela. Bahlela impi yabo batilungiselela kubhekana nemaFilisti. Emafilisti ema kulelinye ligcuma nema-Israyeli ema kulelinye saba lesigodzi semkhatsini wabo. Verse number 22. Davide wefika wabeka lemiphako yakhe kulona logadze tintfo. Wagijima waya etichemeni wayawuvusela bomnakabo. Verse number 23. Wathi asakhuluma nabo, Goliathi waseGathi, ingwazi yemaFilisti, waphuma etichemeni takhe, wamemeta njengobe abesolo mane enda. Davide wakuva lokho. Ngiyabonga sisi. Make sibiya cela usithandazele usibongele live lenkosi.
kade sakhile emakhaya ethu Hallelujah. kade sihlele etindzaweni tetfu Jesus. la sifundza khona lithi live la nkulunkulu nkulunkulu nakafika ku-abrahama Hallelujah. uthi thatha isaka uyowenta ngayo umhlatshelo libhayibheli bazalwane alimveti nkulunkulu bana-abrahama bakhuluma ngokuyowenta umhlatshelo endzaweni lejabulisa abrahama Hallelujah. endzaweni leyehlelako endzaweni ekutawufika kube mnanzi Hallelujah. kodwa uthi thatha isaka ukhuphuke naye ekukhuphukeni kufuneka amandla akho Hallelujah. uthi mthathe ukhuphuke naye hayi awuzini ngekukhuphuka uyaphi naye uya naye entsabeni la lithi libhayibheli uyowenda ngaye khona ini umhlatshelo libhayibheli bazalwane lithi akazange abrahama aye kusara umkakhe afika athi unkulunkulu sowukhulumile ngento enjani kodwa lithi libhayibheli wavuka ekuseni wabophela imbongolo Hallelujah. wafaka tinkuni wathatha umfana wathatha tinceku wahamba nabindlela yonke lithi libhayibheli nabafika ekuqaleni kwentsaba ngoba indzaba yentsaba beyingadidzingi tinceku beyidzinga abrahama wathatha inceku intakhe salani la Hallelujah. tasala Hallelujah. wathatha isaka wamnika tinkuni wathi sesiyakhuphuka lithi libhayibheli wabuta lo mfana wathi babe ngiyatibona tinkuni ngiyawubona umejiso kepha iphi imvu yemhlatshelo emagama lakhulunywa ngu-abrahama bazalwane athi nkulunkulu uyati Jesus. emagama lakhulunywa ngu-abrahama gogoshongwe athi nkulunkulu uyati esimeni bazalwane lokuso nkulunkulu uyati kwakho kuthutha la ukhona khona vumele kukhuphuka intsaba Hallelujah. inkinga yebazalwane abatifuni tintfo leticinile abasifuni isimo lesiphambana nabo bafuna imvo lelula kungako abrahama ngekulalela nkulunkulu azathi lomnye umhlabeleli uyalalelwa nkulunkulu noma simo singavumi kufeyile tintfo tetfu ngenxa yokungamlaleli unkulunkulu kubhethe tintfo emakhaya ngenxa yokulalela inyama yethu uthi lo mhlabeleli nakaqhubeka ulalelwa noma inyama yethu ingavumi Hallelujah. ngoba inyama bazalwane uthi sowuplane konke namhle kuseni wathi ukuthi kuyakhonzwa inyama yakho ibe buthakathaka bese sowukhuluma emagama emfati lolibele uthi noma ngingayi batangendani ngoba umfati bazalwane lo ngahlangani naJesu akati ukuthi impumelelo yakhe isekwenyukeni indzaba lithi libhayibheli nabaqhubeka bakhuphuka intsaba lalela bazalwane abrahama bekana onke amaqhinga okuthi bekangahlala ngaye eMoriya ngoba uNkulunkulu wethu nakakhuluma akedi kuwa tokubamba ngetidvaba athi ngitsite eMoriya uNkulunkulu ukhuluma izwi lento umsebenzi empilweni yakho kuAbrahama kwanamathela izwi lelithi thatha umfana khuphukele naye eMoriya Bible lithi wamthatha wakhuphuka naye intsaba lithi iBhayibheli sekasentsabeni sekabutile nemfana kuthi tonke tintfo ngiyatibona kodwa imvu angiyiboni Abrahama waphendula kuhlakanipha la kuphiwe uNkulunkulu wathi uNkulunkulu uyati lithi iBhayibheli wafike wenda njengoba bekufanele ende wabeka tinkuni walayitha umlilo lithi iBhayibheli wamthatha kuIsaka wambeka etikwetinguni wase uhosha inkemba so ufuna kumhlahlela kuIsaka kwavela livi bazalwane lathi mani ungambulali lathi buka emva kwakho wathi uyabuka emva kwakhe lithi iBhayibheli bekunemvu ibhajwe ngetimbondve esihlahleni wathi uNkulunkulu sengibonile ukuthi uyangesaba Abraham
Namhle ekujikeni kwelanga bazalwane. Ngifuna sitokhuluma nemfati lekumele athi ukuthi tindvo takhe kuze tilunge. Tidzinga yena asuke esitubhini, asuke ku flat place, asuke la takhele khona bunanzi bakhe, aye la kwenteka khona intsandvo yaNkulunkulu. Intsandvo yaNkulunkulu ayendeki la utsandza khona wena. Kumele uhlupheke nakumele wente intsandvo yaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli Abrahama wabese uyayetha lendzawo. Wathi lendzawo lekusukela namuhla Jehova uyabonelela. Bekangeke abonelele kungasikwe entsabeni. Bekangeke bazalwane abonelele Abraham angakahlupheki wakhuphuka intsaba. Kwamele Abraham athathe amandla akhe, athathe tinceku, abophela akhuphuka intsaba. Andukuba uNkulunkulu ayobonelela. Hallelujah. LiBhayibheli bazalwane. Ngifuna namhla sibuke nje indzaba yekubaluleka kwentsaba. Hayi lentsaba lesikhuphuka sibomake sithi siyemthandazweni. Sigcine sesiyokhuluma tindzaba khona le. Ngisho intsaba mina lesikhuphuka ukuthi Nkosi kunetimvo letingehlulako. Ngoba bazalwane na ukhuluma ngale timvo letikwehlulako, uhlele ekhaya lakho ekamerweni embhedeni, atilungi. Why tingalungi? Indzawo lohleli kuyo icomfortable. Kumele uyotikhuluma endzaweni lemahadlahadla. Indzawo letakuthatha liqi kuyofika kuyo, ukhalele amandla akho kuthi sengihambela kangaka, kumele kwenteke tintvo la. Lithi uNkulunkulu entsabeni uyabonelela. Nasifunza ngala kuSamuel. Lithi wayesukuma Goliath njalo nakusa agibele egqumeni leSwati lisho njalo. Lithi bekagibela tikweligquma abese uyeyisa Goliath tikwentsaba. Abese lithi iBhayibheli bekakhona Israel ngoba Goliath bekawe emaFilisti. Emafilisti bazalwane sikhuluma ngesive lesimelene nebantwana baNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bekasukuma eme eyise ngoba eme endzaweni lesetulu. Bible lithi wafika David wathi kutawendi wani emuntwini lo tawuncoba lo mfilisti lodzelela impi yaNkulunkulu. Namuhla selijika ilanga. Ngifuna ukutshela naye imfihlo. Israel bazalwane nakakhiwa make makhathu. Wakhiwe asive lekumele sincobe bazalwane nakume yena Israel etulu. Hayi kume sithe etulu ngalamanye amagama. Susa sitha sakho etulu usehlisele phasi bese kugibela wena. Ugibele ungakatithembi wena. Ugibele uthembele omdzala wetinsuku. Hallelujah. Lithi iBhayibheli Israel nakasentsabeni Israel uba nemandla. Jesus. Israel angagibela intsaba ngoba lokwenyuka kwakhe make mahlombe lesikhathi ahamba khuphuka intsaba ugain amandla. Ugain amandla. Uthole amandla. Lithi iBhayibheli Israel nakumele ancotshwe mbeke esigodini. Ungathola likholwa lihlala lithi thina sitawenda njani. Hawu thina bombuya ngwane. Thina vele siyatihluphekela lisesigodini bazalwane. Fanele likholwa alikhona ikhonta uNkulunkulu lithethe abantu abalo. Lehla nabo bayohlala esigodini liyancotshwa ngoba nakumele kuyokhondwa ngeke liye kuyokhonda angibadi abantu abamba kuphi hlelo esigodini. Jesus. Hlelo esigodini. Sikhuluma ngendvoleni emnikati. Lo mnikati wayo kungakathi David nakabhala. Hey sengibonile man kuthi kuhlale etaleni akangisidi. Sengibonile kuthi kuhlale emlotheni akungisidi. Uthi mehlwami sengiyawasusa la ngaphakamisela etintsabeni. Hallelujah. Emehlo emzalwane ufuna phakamele etintsabeni. Likholwa bazalwane lelitethe kakhulu bomake. Kude likhaya litawulunga
maka sahleli ku comfort zone, maka sakhonda uNkulunkulu ngendlela lafuna ngayo. Kodwa lo make abahlabelela athi siyahamba thina siye ekhaya eJerusalema unamanga bazalwane. Ahlabelele lo make kumnanzi athi ngaphesheya usho overseas. Akasho le ngaphesheya la kiwa khona. Make lo hleli comfort zone. Make lo hleli comfort zone. Akayi la kiwa khona. Make lo ya la kiwa khona bazalwane uphambana nesimo. Akeme simeni uphambana nesimo. Simo nasimdonsela le yena wenyuka indzaba. Hallelujah. Ukwambona umfanyuka indzaba agqokela ukwayi. Jesus. Kungaka bakhona bafati kwendisa kwaNkulunkulu. Ngoba umfati bazalwana akatikhohlwa muhle. Nala kubita yena khona ukuthi aye kuNkulunkulu ucabanga impahla la igqokile. Wangathi ngeke yiye phansi le. Akunoguqeka ngale. Utambona shaya zamthilili bathi kuyaguqwa. Athe bengaguqa mani kube bengigqokeleya. Inkinga lempahla lengiyigqokile ayiyi phasi. Akayenza be. Jesus. Atilungi tindvo takhe. Jesus. Make lo sadati yena. Tindvo takhe atilungi bazalwane. Lalelani bazalwane sikhulumela isondvo lemuntu la. Sikhulumela umbuso wasezulwini. Embusweni wasezulwini abayi bantfu labaphakeme. Embusweni wasezulwini abayi bantfu labakhompithako. Embusweni wasezulwini abayi bantfu labathwele ama degrees. Embusweni wasezulwini abayi bomake labagabe ngekudriver timoto. Embusweni wasezulwini akuyi bomake labalisako. Kuyabomake labafuna intando kaNkulunkulu. Athi lo mnye umhlabeleli intando emnandi. Athi ngeyakho Jesu. Uthi ngisonzete kuyo namuhla. Jesus. Athi wemoya oyingcwele. Funeka make namuhla. Lo tawuvumela kwenyuka indzaba. Sesiyambuka ke lo make. Kuthi nakumele anyuka indzaba kumele abe njani. Ngoba ngeke ayinyuke sesi neligwayikwai. Angeke ayinyuke ne-makeup. Angeke ayinyuke netingalo letinje. Kumele abe njani lo make bazalwane. Kumele ame phambi kwaNkulunkulu athi nanti impilo yami babe nginikela ngayo. Nkosi ithabathe kungasaphili yena. Phila Kristu kuye. Ngoba nakumele kubutwe yena. Utawuthi ngikhuphuke namuhla. Namuhla ngibona ukuthi njani. Lalelani bazalwane. Kule ndzaba yaNkulunkulu kuyabonelelwa. Ngalamanye amagama kude indvo lengatholakali khona. Kodwa kufuneka umfati akhwiqe athi sengiyendzabeni. Akameme ilima, akabidi bangani, kukhwiqa yena athi sengiyendzabeni. Jesus. Umfati lofuna kuyendzabeni. La kutholakala khona tindvo. Asengikubekisele mina ngeke ngahlala emakhaya. Emakhaya na ufuna kupheka udle funeka tinkuni bazalwane lemakhaya kunaletibaya letakhiwa ngetigodvo makoti lo wabula lesibaya abasengasa umlilo nababetaluza umtfuka athi utoqedza likhaya lo utishiye sibayeni letinkuni takhe sibaya ulandze leti lekumele utopheka ngato kudla. Tilanzwa phi kanti bazalwane athi umhlabeleli sibahle nathi salandwa khona ehlane letimvo letinkulu letimvo letinemandla letimvo letiphumelelisa tilandva la ungaqabanga ukuthi tingatholakala khona. Kufuneka umuntu atidzele ehle kwayikwayini ehle kuprofession ehle emalini yakhe agcoke bophaqa agcoke ama-flat shoes athi sengiyendzabeni. Ngibani lohluphekile ngilomfati. Ngibani lofuna kupheka ngilomfati. Ngibani lolambile ngilomfati. Ngibani lofuna kondla umndeni ngilomfati. Kuze umndeni wakhe na uphumela ngaphandle bathi maye bahle maye basulekile maye bagcobisile mfati lonemandla lokhuphukela endzabeni. Umfati bazalwane lo ngitebetebe.
akalungi ngoba timvo tenkosi tilanzwe kujulweni athi lo mnye umhlabeleli kanti yini lengayithola athi tholakala kuphi ehlane athi seloku ngayithola incoba tonke timbi lento letfolwako nalento letfolakalako ayitholakala sitting room ayitholakala dining room ayitholakala kitchen tholakala endzabeni itholakala ehlane la kungana abangani bekuxoxa ehlane la kungana kucompare ngeJew Jesus. ayitholakali la uthanda khona tholakala endzabeni lendzabeni le azathi Abraham sengibonile kuthi endzabeni yasomandla kuyabonelelwa kungoba Abraham washiya ikhaya lakhe wakhuphuka indzaba akusukanga bazalwane indzaba yaya kuAbraham akusukanga indzaba yaya ekhaya laAbraham kodwa kwamele Abraham atilungiselele kukhuphuka indzaba Hallelujah. fakazile lo mnyama ke la lo single parent wathi bayamangala ukuthi sowaba nje angimkhohlwa afika la ibandleni ngeke ngimusho Jesus. nimvile nani la wafika za blonde etinwele makembo wani ave kuyikumadima makwami kuba ngimake mfundisi ngoba ngeke ukhona ukuthi uthi sese ngabe benda tinwele ofaka lidu basi manje hama emfundisi uva kuthaka namali so ufuna sonke sifane naye Hallelujah. make mfundisi uva kushayeka hayi bazalwane kunala kumele umthathe khona lo blonde etinwele lo ngisesikhabo bekafika la agcoke bazalwane muhle ngaphela sesikhabo naka lesikhathi sakhe lesa bekamuhle kabi for live ashaya kwemarogwana akhe lokungaba asho ngengqulu wena ingqulu asho ngesitho ablonde etinwele takhe ashaya handbag lefana nempahla angene lady adlela kwayi afika ahlale phansi sonke siguquke simbuke lekhathi enhlitweni yenyama ngithi ngekalunge lo Yeah. ngithi usho la kamthiyane la Jesus. la kamthiyane la ngithi ngekalunge lo Hey. hayi mani kwaba nebafati labakhwela indzaba bathi babe uthi ubafuna bonke Yeah. ubafuna bonke baphilile Jesus. ubafuna bonke baphelele hayi ngalenye ilanga sambona sekeme phambili Jesus. sakaphakamise etandla sekakhala evikini lelilandzelako sambona amarogo sekehla phasi samangala ukuthi hayibo emahisa sisawaboni hey soyilandzile indlu ehlane Jesus. soyilandzile indlu ehlane Hallelujah. asinqobi bazalwane ngenhlakanipho yethu sinenkinga make sibiya yekuthi sifuna kulwa impi sikulenye live siphethe tikhalta kulenye live silwe impi yalenye live Jesus. le live lesingene kulo netikhalta khona linendlela yakhona yekulwa uyatshelwa nje kuthi ngeke usesenje ngeke usahamba so utawuhlala uhleli phasi ugoqe etandla ubonela abatenda bona ubone njengalamakholwa lamadzala make mbowani ahlala lapha emuva lapha aya inspector na usuku mashemu seva bunanzi sesikhwini ngibonga Jeza utawuponja lo nathi safika siphapha njengaye Jesus. hawu uyadlala wena so uyitholile endlu yasehlane Jesus. kanti yini lengayithola yebo ngayithola ehlane seloku ngayithola yanqoba sokisi yini le ngayithola itholwa phina ngayithola ehlane seloku ngayithola
Hallelujah. Impilo ive inebanyekati bayo. Jesus. Kodwa umuntu lo ufuna kunqoba tonke timpi. Kunenvo lekumele ayoyithola ehlane. Maye ehlana kusimnanzi bazalwane. Maye ehlana uphili njengoba ufuna. Siyafisa kuhlala nebantwa bethu. Siyafisa kukhomba amadvodza ethu ukuthi siyawathanda. Kodwa kunenvo lesayithola ehlane. Yenda na ufika emkhathini webandlu bakubude ukuthi waguga umncane kwende njani. Akusimi bazalwane. Yinto lengayithola ehlane. Khona le la kubonelelwa khona. Kungako bazalwane ngisuye umzalwane loTefako. Jesus. Uthi Paula nalaba buthakathaka bathi nginemandla. Amen. Angeke ungive ngime pulpit ngifakaza ubufakazi lobugwenjile. Lobucela kubazalwane ukuthi ngicela shukela. Ngiyamathi umuntu ule kumele ngicele kuye. Ngiyamathi umuntu ule kufuna ngiye kuye. Ngilanze into tami ehlane. Kwami bazalwane kukhwika ngigibela indzaba. Nangifika endzabeni timbo tiyendeka. Hallelujah. Nangifika endzabeni timbo tiyendeka. Jesus. Bomake bami. Namhle kujikeni kwelanga. Uyakholwa wena. Kodwa ukholwa smart. Uyakholwa wena. Kholwa comfortably. Uyakholwa wena. Ukholwa the way you like. Wena uyakholwa wena. Ngoba wendela indvodza yakho ifavor. Kuze ingakusona ukuthi awuhambi nayo. Namhla ngathi besinganyomuka. Singasendela umuntu ifavor. Sale sitendela thina ifavor. Hallelujah. Sithole indve ehlane. Sithole Jesu ehlane. Lobonelelako. Uthi lo mnye umhlabeleli welicilo ngolevangeli ngokulandela msindisi. Noma abanye bekudela athi mina ngiyokulandzela. Awumlandzeli bazalwane ngoba bashaya tandla ke mahlalela bathi solo uqale lendlela yakho le uthi usmart na ulandzela sesikhwini bakubuta bathi vele livangeli lenu linje yesasivele liqine so haya ubeva bazalwane ngoba imessage lenemandla qhamuke nayo endzabeni Hallelujah. qhamuke nayo endzabeni. Glory to Jesus. Uma ngabe besinabo make labakholwa uNkulunkulu ngeliqiniso besingeke sibe netingqinamba even endlini yenkosi. Jesus. Etindlini tetinkosi letini kumanga emakhatho kufuna make mfundisi yedvana korobhindlu Jesus. phinza washe tindishi aphinza nabathi kuyokhonzwa afike ngo7 ngoba bazalwana bekho na ubabuta ukuthi hawu anifiki early bathi utatendela lo vele lisondvo lakhe. Hey bazalwane ngicela ukukhuluma nabantu labafuna uNkulunkulu. Phuma esontweni lemuntu, hamba ufuna uNkulunkulu entsabeni. Phuma esontweni lemuntu, ufuna uNkulunkulu entsabeni. Lathi khona Abrahama entabeni kaSomandla. Kuyabonelelwa. Jesus. Hallelujah. Sike saphile emhlabeni. Sikwati ukuplana make mahlalela. Siyakhona make methi sokungena ku internet. Sibhuke indzawo lengekho la eSouth Africa. Sifuna kuyophumula liviki lonke. Sende timvoti besilungu. Uthi so utendile sethi silungu, so uplanile ukuthi ngiyavala emsebentini, ngifuna kuyophumula liviki lonke. Athi uNkulunkulu lalela la. Bantu bami bayabhubha awusayile. Wena sogcoba ipassport uyangala. Uthi ngiyokulandela msindisi. Kume lokwakho emabookings akho. Kume. Nabafika bomake mahlalela khona la. Bafika futhi bahlale phansi. Bathi utatendela. Angithi vele lisondvo lakhe. Ngifisa kuthi bazalwane. Ngifisa kuthi bomakwami. Lendvo lothi wena na utshela abantu usindisiwe. Qobo ngiyo. Lo sina ukhuluma nabo uthi ngiyakholwa. Sengihlukene nezwe lokona. Ngiyo
usakhonza uluswa njengembudi, usakhonza ulandzelelwa, uvukhunjutwa ukuthi phela kusasa baphindze bakubute nje uyaya. Hayi bazalwane, kusamele ukhwice tidvaba takho uhambe uyofuna indlu enhlane. Kuze Jesus. utokhonza ungalandzelelwa, tokhonza ungabutwa ngumuntu, ngoba wonke umuntu lokhetha indvo noma imvo lekhetha yena iyambamba. Athi umpostoli Paula, Jesu bese uphila kimi akusimi lophilako. Mine nangibona intombatane icwabita ifake etambrelo lamehlweni nami ngiyafisa njani, but nginenkinga man, lo lobambe mina kafuni. Ngithi ngabe Nkosi uyangiyekela ngibakhiphele inyawo, athi lo lobambe mina hayi wena, ngoba uNkulunkulu ushaya ihlabekisa ngathi. Jesus. Asihlabekisani ngemasonto bazalwane, sihlabekisa kungakahlotshiswa bonke ngebungcwele ngeke incobe, ngoba sitakufaka ngefavor sibahle, sitakufaka ngefavor makelikhuleni kuthi vele wena ungichorus leader wala khaya butohlabela hlabele noma sathi uthi uyajola. Sincenga ivoice yakho, bathi nekhathi sishada basitshela ukuthi awangaze athathe wena babemthiyane utikhulumela nangetena nje. Hayi bazalwane, lokusho ukuthi nje bese kuyiwe entsabeni. Bekungalanzwa indvodza yokuhlabela la, bekungala phela endlini yenkosi bazalwane asithi to displaya, asithi to wenda skeshi la, asidlali drama la, sitonikana indlela lethi tindvo takho titfolakala endzabeni. Ungatilandza endzabeni sesi, utawuthi noma sakhulumile lo munye ahlele embhedeni usho kahle kuthi ngimuva, angitiva tindvo tasembhedeni, ngiva tindvo tasendzabeni. Bomake bami, bandla basha, insizwa emandla elivangeli bazalwane, uthi umpostoli Paula ayaphumelelisa nasetinhluphekweni. LiKristu lelakhiwe kahle nguNkulunkulu, alakhiwa ekhishini, alakhiwa embhedeni, lakhiwa endzabeni. Lokuthi uNkulunkulu ambone Abrahama ukuthi maye Abraham yangesaba, kuthi Abraham akadiskasanga namuntu, wavele wathatha Isaka ukhuphuka indzaba, wafika endzabeni wakwenta konke lekumele akwente. Ekugcineni uNkulunkulu wabona ukuthi uyangesaba Abraham, wathi wo man Abraham, wathi buka emva kwakho sitawufika lapho la uNkulunkulu ahlangabetana netidzingo tethu. Kumele sifike la ahlangabetana netidzingo tethu, hayi ngefavor yelisonto, hayi ngefavor yamake mfundisi, hayi ngefavor yabomake mfundisi labanye, kodwa ngefavor yakho kuNkulunkulu. Bazalwane labaningi bazalwane balinyetwe ukuthathi thina vele esontweni lethu sonke senda so. Hayibo bazalwane, live uthi umhlabeleli izwi la ihlaba inhliziyo yami. Umhlabelela kasho ukuthi izwi la ihlaba inhliziyo yethu, lithi izwi la hlaba inhliziyo yami, bese athi la ngibonisa mina kweduka kwami. Ngase ngibona Tono Taba, sifuna abantu labatawubona Tono Taba, sifuna abantu labatawubona inzabi bafanele, sifuna abantu labatawubona kukhuphuka kubafanele. Basale bathi okay, Rock of Salvation manini ngala, mina ngiyadva sengiyakhuphuka endzabeni bazalwane. Kuyabita kuyofika endzabeni, endzabeni awufika ugcwele emaphalishi la, endzabeni awuyi lesikhathi ekhaya lakho bathi babucoshwe emsebentini ngikhani so uthi uyafasta 21 days.
Endzabeni bazalwane uyatimvo timnanzi ngoba letimvo lekumele tilungise kumnanzi kukubi tiqhubeke tilungise. Hallelujah. Mina nje ngidobithela abafati endzabeni la kulunga khona tonke timvo tilunga esontweni lakho la uhleli khona esitulweni ubona bomake mfundisi labadla imali ubona bomake mfundisi labahlebanako ubona bomake mfundisi labangagcoki nakahle nga uyasitshela shem simnikelele amana agcoke wena udlala ngesikhathi sakho khwiqa ukhuphuka inzabu lanze tinvo takho. Sakhe makholwa sesolga letawuthi bantu labasha bonke bangekho uwedza useJoburg ume uthi babe ngenxa yendvo lengayithola ehlane ufuna ukujabhisa. Hayi emakholwa lakholwa evabunanzi ngoba esontweni sonke sontweni lethu kumnanzi njani mfundisi kana nginga noma sengathwala enhloko ungcono umfundisi wenu nelizulu awufika ezulwini anibitele nganhlanye bonke labahamba namthiyane ababuye ngala bese inkosi imnika sikhiya lesikhulu enjabulisa kube kunjalo wena ngaba usikhanzi la sina ngabe sigcoke emahot ngabe sivulisa bojona amagede kodwa inkinga yethu sihluliwe sakhohlwa ukuthi kambe kunemfundisi ngoba si-understanda ukuthi umfundisi ungumuntu nakehlulekile nathi ufuna sihluleke njengaye maye bazalwane ngasibeke ngema abafati labatati khwicela bakhuphuka inzaba asewume man kulalela umflo ngakutshela iqiniso kanona wophenduka kanjani wena so uyakhomba ukuthi awuzange uphenduke Jesus. ngoba umflo ophendukile bazalwane live lihlaba inhlitiyo. Hallelujah. Ukhonzile inceke kwitolo la yathi kwahlabela sidzakwe etshalweni sekuvuke lemvo leyake yadliwa sidzakwa sibhizi sigabhata inkuni kamama yangichaza bathoma sona siyothwala emabhiya ngelibhara mhla sekuvuke lento yasekhaya kubo wavakala sahlabela athi sengehlukene nezwe lokona wena usafuna ukujabuliswa kuhamba nebantu abanenge hayibo akuyiwa njalo le ngoba uthi Johane nakabhala uNkulunkulu utasilanza ngamunye bese athi uMshumayeli chapter 12 sekuvakele konke yesabani simakathe athi ngoba wonke umuntu uyoma phambi kwesihlalo saNkulunkulu abemi bantu labangayendzabeni bazalwane akumi phambi kwesihlalo bantu labangenela begedeni kodwa kuyawuma abantu bonke batilanze ngemisebenzi yabo nanamuhla bonga khalela kuyofika endzabeni nawe entatinva utendele kulala abanye endzabeni nawe entatinva awendeli ukuthi ngifuna baze babute ukuthi ngikuphi awendi njalo endzabeni utitfola sosesontweni kuvaliwe ufone sowula uthi ungive ngathi nithi siyakhonda bathi hayi make uve kabi incesi uthi ungahlupheki make shothi uNkulunkulu bekabite mina ngeke ngisajika sengitawungena ngidambita lo ngabonwa ngoba ulanze etimve endzabeni. Hallelujah. Jesus. Hayi wena ungafika esontweni ukhanze abantu bangekho uyakwata phethe kubuka isikhathi kanye udubule emlomo uzube ngisize 8 kanti bongu4 Jesus. awuliboni nelithuba lekuthi wendelwe emusa ukuthi bekumele ungene ekuqala uthandaze utisho kuNkulunkulu ukuthi ungubani ukwata abazalwane uzupheyise uthi mnci eveta kangibuyi but angibona labangifunza khona lokuthi ukhonda umuntu bafati abakhuphukele lenzabeni lekufuna silanze abantu babethu lenzabeni ifuna silanze amadvodza ethu lenzabeni ifuna silanze libandla libandla abazalwane likamiselwa make mfundisi yedvana ngoba naye usayowuma phambi kwesihlalo ungaze uyendzabeni ukhonjwe imvana ukuthi naye emva kwakho ngeke usabuka lokwendiwe ngilabanye utawube sewuticonza wena ngoba kukhonjwe wena imvu lesesihlahleni siyekele nje bazalwane ukukhonda ngathi sidlala injuba into yokulanza ematshe ngale kulomnye umgotsi uphinze wabisela ungathi sibothathelana utamkhonda uNkulunkulu wathi ukuthi mhla ngimuka ngishiya lo mhlaba ligama lenkosi thikithi lami
Damkhonto unganavalo. Damkhonto unesibinzi. Athi lo mnye umhlabeleli ligama lenkosi liyincaba. Athi lo phephela kulo uyasinza. Ngoba leli gama liyaqinisa emadvolo. Liyasusa luvalo, liletha inhlanhla. Gama lenkosi. Angeke ube nenkinga. Uthi Mahubo chapter 37 verse 4, ungabi nenkinga nemvulo nenhlanhla endleleni yakhe. Ngeke ube nenkinga nawubona umfana aphumelele eceleni kwakho. Ngeke uthi compare. Uthi mina kube nami nginemoto njengamake sibiya ngangilovi mina tonke inkonzo. Wena uhlwa kupheka amabhontshisi la lapha endlini, uhlwa amabhontshisi nje. Imoto seyinkulu kakhulu mase. uNkulunkulu unikana tindvo ngekwemandla emuntu. Emandla lo walanza entsabeni. Yekela kuthi frustrator ngebantfu labanako. Ngoba uNkulunkulu ubona umsebenzi la ubeke kubo. Kumele bamkhonze kahle. Wena ke lanze emandla entsabeni. Kuze utomkhonza ngiyakhumbula make Mbowane sisaphenduka sesebasha athine make sibiya kwakuvele kumenyetelwe esonveni kuthiwe namhlanje sihamba abazalwane bathi siyokhonza kaOho. Bekude lo memnyango athi bathi sihamba ngani. Bese bangibona number 1 kaOho. Sibhukulela ngetindlela tekujubela bonkhanza kaOho. Ngoba kunendvo lengayithole ehlane. Namhla abazalwane ungathi siya kuphi kuphi babuta wena lokhu bakwati ukuthi unemoto lelayisha 5. Make sihamba ngani? Ugcwele. Angisho ukuthi wrong bazalwane. Ngifuna kwakha abantu labayentsabeni mina. Le moto njengoba ilayisha 5 iseningi 9 ngikanifaka kuphi? Sekufuna ngihlawule phela mina ngigcine ngisise ngiphethwe sisi bazalwane ngisaphumelele ngoba ngisaba kunilimata. Niyathi ukuthi siyabalovisa abazalwane esontweni ngenxa yethi imoto tabo. Une petrol lencane make makhathu. Ikale nje kuthaphume kakhethe la asuke la yela. Nakafika la kanza bomake Mthiyani bamhleli la. Ha sheme make na uyabona sekumnyama utawumanye ungibeka beka ngale ngendase bridge nalomnye nayo khona la utawumanye mina ungibeka ngale ngase tavern kaMsogwaba abathubuka le petrol imvo lengcono kuye kwenta njani angisayi esontweni. Besingeke simkhonde ngaloko uNkulunkulu lasinike kona yini bazalwane. Silanze emandla entsabeni. Seze sente ngathi laba abanetimoto basicalekiso. Siphindze sikhulume futhi uthi unemona nemoto yakhe. Ayikholwa le moto ayikholwa sesi. Le moto yakhiwe abantu be-factory baxoxa tindzaba. Ayikholwa le moto ningangendi ngize ngishiye bazalwane ngigibela itaxi. Asikhondeni uNkulunkulu silanze tindve entsabeni. Jesus. Kuningabi lokungasenda singafiki ekhaya. Silahlekelwe livangeli lasezulwini. Lathi umhlabeleli ngaphesheya. Thina siyakuphumula khona. Langeke abe nepassport agcobe border eyophelela ezulwini eSwatini. Kodwa sakhe makhosikazi la tawuphelela ngaphesheya. Uthi lo mhlabeleli siyophuza emanzini sidle emthini ngaphesheya. Nanamuhla abazalwane entsambama uma besingaconza ukuthi tindvo titholakala ehlane, tindvo tilanzwe entsabeni, besingeke si-applye. Besitawugibela intsaba siye entsabeni. Sathi ukuthi nasibuya entsabeni laba yohlangana nathi sesibuya entsabeni batawumangala ukuthi kanti uhamba ngawaphi emandla. Angahambi ngemandla elisonto, angahambi ngemandla emakhorasi, angahambi ngemandla endumiso, ngihamba ngamandla entsaba. Jesus. Phakathi kwethu ukhona make Mbowane. Cela makwami umuntu osithandazela. Bafati balanze emandla entsabeni. Awalandzeki bazalwane lamandla nakukhona lo busy ngako la. Kumele indondvo yakho ithuthe la. Isala ifuna tindvo tentsaba. Ngoba tindvo tasentsabeni atifani netala. Futhi atihlangani tindvo tentsaba netala. Hallelujah.
Uyama kwami. Jesus. Sekwakho Angilutho. angilutho Siyasukuma baza. Ngaphandle kwakho.